I pozdrav svima, dobrodošli na jedan kanal. Danas snimamo GTA San Andreas. Misija. Ovo je najbolje komentarisanje ikada. Najbolje komentarisanje. Aha, da premotit ću ove scene. Ulazim u kola. Get in rider car. Ovo se zove drifter govno. Se čuješ u pičku manu. Nevaspitani rođač. Opa. Nevaspitani rođač. Urođač, jebika. Urođač, majko mi jebe. Urođač. Gdje se ba džeda. Triš. Idemo u frizerski kolon. Gdje se ba džeda. Uzet ću ovu. Ajde, ovu ću smisla. Bože. S bradom. Tako. Ajde, izlazim malo brže. Znam. Ne može ljudi ova scena da se premota. Ok. Ostavi tu. Tako. Ajde da počnemo da paka sa misija. Jebik, što sam ispalio metak? Oh no, motherfucker, GG. Fuck the fuck, CG. Evo ga ljudi sad. Rajter. Ova glava koji hoda po slamkama i po pločicama i koji uperi pištolj i neću više čekam ovu scenu. Ođi domova, čučni jebe biti. Ajdemo malo digla da koristimo. Aj, zvakama i... Aha. Alo, se oberu jedan mali. Tako. Idemo. Get to the car, driver home. Drive rider home. Driver ide kome. Driver rider. Ako ljudi. Premotat ćemo scenu. Ne može. Ujebem ti crashovanje. Ljudi, u prvoj epizodi jebem ti torrent. Evo, kako je sume. League home. Evo ljudi, završili smo drugu misiju. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Ostavite like. Napišite u komentarima šta želite još da snimam. Subscribe se na kanal ako još niste. I ćao.